Pausadim from Ujbumber Wipapau Karab de Togari. Ukraine shopping mall attack Mafam Pianaba, UN the Ukraine President Zelensky na Laothokkhre. Ukraine President Volodymyr Zelensky na UN Security Council ngara wangang bada. Kremlin Suk City shopping mall abad missile attack sa tharaki Mafambado, Yenada United Nations da Laothokkhre. If the video ki khudang the wangang bada Ukraine losing ba aduna Russia join the council to members in the house of Paupada. Lala do the sea have a musing aduki the magda minute amatu middle lip na swapil tauke. Masisapna sub channel Russia missile attack amani habadu una the pambasung ipau adu you and the maning tam the fangbangam na bayanga. United Nations the special representative amat na dragana UN secretary. General adu masamba ki ang narabawa pam hawdok sari hana yam rabada. Miyoi taragan ifan si kipaning tauka pagi attack aduki matang the Zelensky na haike. Russian anak padalay pa kusukulay tampam ang badatake amasung pokaiva aduna shopping center adu tamay sa akan ki ay nangarang Russian army na fongtoke. Adu pa shopping center adu matam batu databag taupa matam nate ana Moscow na haike. Ukraine ki president adu nangang tagay ki mamang the UN Under Secretary General of Political and Peace Building Affairs Rosemary Digardona Security Council da asiba Lising bari chate kontraga mato yawn Ukraine da misam lising tara sadrok hena asoka manthok pagere ko daw jiklai re haike aseng mamasing adu di masidagi yamna hian da wanglam kani ana mang haike Ukraine President Zelensky na masigi mamang da ikon konbo in April maga da Security Council da wanga ke emergency session adu ki mag wena France Ireland Norway Britain United States samazung Albania loina na Ukraine ki ambassador na lising ani ki jun kun mga ta ki kontaret pawda Marilena pa mafam sing amasung bisam gi infrastructure target to na Ukraine ta thapa Russia gi misal attack sing ado magoy na condemn tawi haiva upon bus statement amathoke magoy na Russia ba kuda kilal lep na pamasung Ukraine dagi hando kina bagi demand tawke nakalamrom da Biden na Europe the US military year sealand gi ahenba force thamna na Laothokkhre US President Joe Biden nga si yumsagi sinabit nga si ana dagi hanna neto alliance na mathaw tare hareto na Europe ta NATO force ngi UN reinforcement sing Laothokkhre len year amasung si hiram kudimak asida mai kai punabak ta NATO gi mapangal kankhala lagani an Madrid ta pangthok lava Transatlantic Alliance ki summit amada mangna haike NATO Secretary General Jens Stoltenberg na unakipa US President adun ahenba force sing su yawgani haike US naval destroyer sing fleet adu mari dagi taruk te hengka lagani haike Fighter lising ahum amasung combat person lising anigi atopatem jauna Romania da hinba rotational brigade amatam lagani Baltic laibak sing desu rotation wenda thava forcing hengkal lagani Britain F-35 style plane gi and by squadron ani tham lagani Germany amasung Italy da hinba air defense amasung atai capabilities tham gani agoi gi allies sing punna ekoi NATO bo lan gi hiram khudimak tamai ke punna makti pirakpa ki basing Thengnaba ngamna ba soidan bak torang tawdal lehet gani ana US President nadun haike Europe da Russia ki President Putin na santi thogar ki ba masung rule based order ki kaunglon khudimak attack tawrakraba mi ko pasida United States Samsung ekoi ki allies na khongthang hengkan ba khona gani han mahang haike hana amadasu yawna leramba Finland amasung Sweden na NATO alliance da chawna na bagi thara ki ba application singa du yabada NATO gi amato weba firep aduna paladuna US President na Ukraine da landa na bagi Putin ge lalong adong maning dom da onsin do na kakhre haike Turkey na Sweden amasung Finland bo NATO ge member wahina na bagi wafam da ayava pigre Spain ki capital Madrid sa tharipa military alliance NATO North Atlantic Treaty Organization ki summit meeting de Sweden amasung Finland bo NATO ge member oibi yaroi hana thengba piramba Turkey na hena chokwa alliance ki interest yang do na ayava pigre Adupa NATO da ali sabak kwari ki jawab military lai riba Turkey amasung Nordic lepakan yesi marakda manunggi wai bayan abadi makata na laire NATO ki Secretary General Jens Stoltenberg amasung lebak ahum basi ki leader sing kamatam changdana mifam pangthok laba matung ta Turkey ki security ki nungnang ba obofam kya hingchen gani aina maike yongi memorandum ama sign tawnaki masigi iroina hana dagi su NATO ga naksinana thabak dawdu leiba military mapangkal jamna kan ba Nordic lebak ani ase NATO gi mapung phaba member oirak na bagi lambi hang tokre Sweden amasung Finland bo NATO gi member oina da agreement ama ekoina sign tawnare ana Laothokpada harau bopoge masigi yanaba asida yawri bo wafam singi manung da khulai export tawbagi amazong punna terrorism thengna da bagi yawri ana Stoltenberg na press conference amada haike khongthang asina NATO gi mapangkal hena kankhala gani aduga Sweden amasung Finland gi mapangkal so hena kankhala gani
हौजिकती नेटो की मेंबर स्टेट कुंथ्रा की पार्लियामेंट फिरेप लौगदब खक्ता ngaire hana नेटो की सेक्रेटरी जनरल ना हाइके नेटो दा नौबा मेंबर हप्सिलक हाबसी हानदगी लेरक मेंबर कुंथ्रा मगना अयाब पीब दरकार ओइरे स्वीडन अमसुंग फिनलैंड टार्की की मुक्त लान और कार्डिस मिलिटरी सपोर्ट तवी हाइदोन टार्की इन लेबाक अनि असे नेटो की मेंबर ओइब यारोय हना थिंगदुना लाखिबनी टार्की न सीरिया की ngोखै लानसिदुना कार्डिस फाइटर्स सिंग मुक्त ऑपरेशन सथबगी दमकता स्वीडन टार्की द खुलाई योनबदा अथेंग थमजनखिबा अदुगी मतंगदसु टार्की ने यामना सावखे स्वीडन अमसुंग फिनलैंड असी औकिबा सही कयासदा मिलिटरी मिशन अमतदा यावदना लाखपनी मिलिटरी मिशन द यावदबा हाइबसना रूसिया ब सवाललोय हाइना माखोइना थाजगे अदुबु मनिंग मका तंबा यूक्रेन द रूसियाना लंदाखिबदगी लेबाक अनियसिगी पॉलिसी होंदोक्तुना नेटो द जाउनरबा फसुंग नेटोगी अपुनबगी पंगल अदुगी खुदोंचाबा फंगनाना होनरखिबनी टार्कीना थिंगबा पीखिबा मरमना लेबाक अनि असि नेटोगी मेंबर ओइबगी मतंगदा चैनबा क्या थोखे मधु लेखाई ताननबगीदमक हौखिबा चल क्या असदा तोंगन तोंगन बा थागदा वरी सानबगी थबक क्या सथदुना लागे नेटो न चाइना द अकनिब वार्निंग तौनब यूके न तक्सिनख्रे चाइना न नेटो द वार्निंग तौरे चाइना न तैवान द लंथारबदी मधु यामना थीना मांग ताकबा पुरकदबा अरानबा खोंथांग ओइगनि हाइना नेटो न चाइना द मयक सेंगना खानगदबनी अन ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी लिज क्रूज न फोंदोखरे नागालमरोम द यूएन द लैरिबा चाइना की मिहुना अनोबा कोल्ड वार थोगनबा मोंग द नेटो न कांगलुप खारगम खनबगी मई चुखनबा होनबगनो अन सुखांगनग्रे नेटो समिट की नकल वांगांग लीज क्रूज न चाइना न इथिल पीबगी चांग हेंगलप मखोई मिलिटरी न चाथरगलीब थौसल कया असी यूरोप एटलांटिक जियोग्राफी की इशू अमरी हन फोंदोखे नेटो न मथंगी सही तरा असी की वैना मसागी लालो जाथोपद चाइना असी एलायंस असिद सिंगना पलेबाक अमनी हन मसक खांगदोकरकनी हन थाजरी चाइना न सनमिट लोन अतोप लेबाक सिंगबो किहनबा मसुंग अकनबा मिलिटरी सेंगोलकबा सिना मरम ओरदुना अरानबो वकल क्या खलक याय अमसुंग मांगताक पुरकदब मौंगदा ताइवान अरानब खोंथांग लौकलप याई हन क्रॉस नाइके नेटो की मेंबर ओइरिबा लेबाकसगी डेमोक्रेसी चटप ताइवान की हेन नक्सिननबा सैनमलोन की अमसुंग डिप्लोमेटिक मरी सेंगोटपियु हन ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी असना अपील तौगे मरगचिदा यूनाइटेड नेशंस तगी फंगबा पाउ अमगी मतुंगिना चाइना की परमानेंट मिहु जोंग जांग जुन यूक्रेन की क्राइसिस असगी खुदोंग चाबा लौरग नेटो न अनोब कोल्ड वार थोगनदब कांगलुप खाइदनु उंखनब थोगननब मई चुखटपिगनु हन अपील तौग्रे हारे यूक्रेन की क्राइसिस असिना अमुखन पृथ्वी चेक्सिनब पुरकले गाक्से लाइबसी खाइदोप याब नते मिट तांगब मौंग द मसा की मपांगल द थाजब मिलिटरी एलायंस पाक्थोक चौथोकप अतोप लेबा की गाक्सेल द अकाइब पीरग मसा की गाक्सेल कंखलनब होनब असिना सममनब क्या तोकनगनी हाइना जांगना हाइके कोल्ड वार मतुंग द नेटो न नोंगपोक मैके द मंगारक पांगथोक चौथोरकिब अदुना यूरोप हेन टेक द काइदब हेनकिदे अदोब मदुना खना चनबगी मरु हुनखी मसी तमचिनबद मदिक चाब पावरनी कोल्ड वार लोइखिबा यामना कुइरे नेटो न मसागी फेरेब अमसुंग दायित्व दु अमुहन यंगचिनबा दरकार ओइरबने कांगलुप खारग उंखनबगी कोल्ड वार मतंगी वखलोल अदु मफुंग फाना थाथोकपा दरकार दाराबने लोइनना खांगदोकपा खाइदोकपा यारोइदबा गाक सेनगी पथा मखादा यूरोप की तुंग कोइना सरकदबा चांगपुबा अफबा गाक सेलगी दमकत ओइना होनफम थोकपनी अन जांग हाइगे यूएस न खाइबुंग तहली ईरान मुस्लिम लेबाक सिंह मरक्त यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिटरी लाइसिन बसना जाति सिंह मरक्त खाइबुंग तानरब लान हेन सांगथनब युंकै मांग ताकप मी सिंह मयम थतुक सेनब तंपंगमदब फिबम लाइरब अमसुंग चौखटपंगमदब फिबम क्या पुरगले आइना ईरान के तो मिलिटरी कमांडर अमन मराल सीखरे ईरान की कैपिटल तेहरान द पाकिस्तान की जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की चेयरमैन नादेम राजागुनब अमद ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कोर IRGC की कमांडर हुसैन सलामी ने वफाम से फोंदोखिबनी अन ऑफिशियल वैवा न्यूज एजेंसी ईरान की रिपोर्ट मन हाइगे मांग ताकप पुरकप मौंग यूनाइटेड स्टेट्स न खुथिंजलकप अमसुंग अफगानिस्तान मिलिटरी चाइथोखिब मरमन ईरान अमसुंग पाकिस्तान असि अमुखना सेमजिनबा ngamloidaba मौंग चाइथेंग पीखि अन इरानियन कमांडर असिन हाइगे पाकिस्तान की गाक्सल की वफम से ईरान मसागी गुम मरु ओइन खल्ली तोंगन तोंगन बा सेक्टर द मरु ओइन अपुनबगी ngamkhoi द थबक तौमिनबा अमसुंग टेररिज्म थेंगनब यावना सेक्टर क्या द मतेंग पांगनगदबनी अना सलामीना अपील तौगे राजाना से यूनाइटेड स्टेट्स अमसुंग अतै नोंसुक लेबाक सिंग मुस्लिम लेबाक सिंग की मरकदा खाइबुंग तहनर बसिली अना सार्स तौगे नेटो न रूसिया जी ख्वाइदगी अचौब अमसुंग हाकथेंगनब थ्रेटनी अना लाउथोखरे स्पेन की कैपिटल मैड्रिड पांगथोखिबा पृथ्वी द ख्वाइदगी कनबा मिलिटरी एलायंस नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो की समिट एलायंस असिना मकोई की मेंबर स्टेट्स की इंगथबा अमसुंग गाक्सेल द रूसिया सी ख्वाइदगी चाउब अमसुंग हाकथेंगनब थ्रेटनी अना लाउथोखरे मेंबर कुंट्रा की एलायंस असिना थादोखिबा वारोल अमदि यामना अरुबो वफम असे फोंदोखिबने
Russia na Ukraine da landa kiva asina Europe ta Cold War matung da ngak sel gi phibam da achoba ahong purak le habasi declaration asina takli NATO gi leader sina Ukraine bo makata na political amasung political support bi gani aina wasak na ke apun bagi warol thadok tangi mamang da Ukraine gi president Volodymyr Zelensky na Ukraine bo mafung phana konsin bi de hana NATO gi mafam da pen da phong do ke Ukraine da mahena modern oibo artillery amasung athai afaba khulai sing bibiu hana apel tawraduna Zelensky na Russia maithi ba piba da darkar oigida ba mateng adu Ukraine da pibiu natragana nakhoi nasamana Russia ga kona sokna ka da balala du mayung na biu hana phong do ke wangsi mathang na kananu haibasini Moldova natragana Baltics natragana Poland oigadra masigi pakhum adu de punambak ni haibasini Russia na khoi basu adu kana khoi basu mang ta kana da bahona rakata ai khoi nathing ba piri bani ana Zelensky na haige NATO gi Secretary General Jens Stoltenberg na PTV gi ani subalan chang matung de alliance sina ngasi phawbada Kwaidi aruba sing na mayung nari ana phong do ke NATO gi military sakti gi asuba saruk ama puthok li United States ke President Joe Biden ne NATO asima pang kalli ama sungli jel panai ai ba sung soi soi daba paujel ama pigani ana wasake Europe da American military sakto pi sang hengat han gane makatarakwa atopa pauda Indiana mai fang na high speed expandable aerial target avias sang pang dokre Statement amagi matung inna Odisha samudra khongpan da Santipur da leiwa integrated test range IDR da gi India nga silepa kasina masa mathum da puthok saba high speed expandable aerial target ICAT avias mai pang da sangeng kapkre sangeng kafa du the aircraft du na chak nai na nem na amasung yam na tawning ba mong da tawba ngamba du yaw na chathagi ba tawba ngamba du utkhi understandment adu na haike Arabida content sing asigi mar uiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yang piri papuna makpathaga sari channel asana tom da kana badi subscribe to video subscribe to video muloina like and share to su kawi gudok namakpo abagana thaga sari